Yan guys, medyo ginabi na tayo guys, madilim na. Gabi-gabi na, burn out pa naman sa amin guys. Ito ang ating ricado, bawang, sibuyas at saka tanglad. Natin. Ito guys, pepper, cayenne, tsaka raw garlic powder. Rasan mo! Ay, may wala sa akin. Video, ubas yan.
So guys, update ako. Update ako sa inyo guys kasi ito medyo matagal pa to. Episode. Guys, madilim na. Dilim na talaga. Luto na guys pag madilim. Yes, please. Last na lang to. Saka na lang naman pagluto na. Yun. Pula-pula na siya. Pwede na to guys. Bukas na lang siguro tapusin. Ikot na. Nangangamoy na oh. Lakas ng apoy. May tanglad na. Ano na, dilim na. Nagbulo na ng langit. Tahimik dito sa amin guys. Bundok lang kasi kami. Oh, wala pa kaming kuryente. Ganun. Abroad kami guys, parang ano lang. Parang Pilipinas. Wala kaming kuryente. Yun. Ay nga, nilitsyon na lang para tipid sa Ricardo. Oh, piya mani popcorn. Hello. So guys, ayan na. 8:30 na ng gabi guys, hindi pa rin luto. Simula ng alas 7. Yun, tiis lang. Wala nga. 8:30 in the evening. Mula alas 7. Oras kalahati na. Dumaan. Ayan guys, alas 9 na. Parang pwede na siguro to. Ayan guys, kita nyo naman pinaghirapan Senior Pedro Baliwag Andox. Ay guys, ay sarap guys na mga 1 minute. Yun yung likod guys. Mula alas 7 ngayon hanggang alas 9 na. Tayo na gutom abutin. Yan na guys, luto na. Luto na siya guys. Ayun na natin guys. Yan na guys. Yan na. Yan na guys. Putulin na natin yung ito guys. Putulin na natin. Ito na ako guys. Yan.
Pinutulan natin yung tali guys. Ito na guys. Bunutin na natin. Bunutin na natin. Binunot ko na guys yung stick. Yan na. Okay. Ulitin mo, lakas. Guys, yan na guys. Yung ating lechon. Yan na guys. Ito pinaghirapan ng 2 oras. Mahigit. Ito na guys. Yan na. Hindi. Lalo pa. Walang ilaw kami guys. Wala out dito sa Bahamas. Kain. Tali. So guys. What? Init. Wala naman ito din. Ayun. Wow. Yung hita guys. Kanin.
Malakas kasi ulan dito kanina guys. Kumikidlat, kumukulog. Siguro may natamaan na transformer. Kaya ganito. Hanggang ngayon wala pa kami ilaw. Parang pinasan din dito guys. Yaman oh. Guys, salamat sa panonood. Kung masaya kayo sa video ko, please like and share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye guys.